Ne možda ste pipnuli koga u kavu ko! Kidat ćemo ovu ruke jednu po jednu! Nećete od piva crkve! Nećete! Budite sigurni! Sve ste u kraju na školu misao! Nastavi priču jedan najviš! Ovo radiš, jel ovo radiš? Ovo ti je demokratija, ovo ti je demokratija, ovo ti je dijalog, jel ti ovo dijalog? Ovo je ovo dijalog imati, jel ti ovo dijalog? Ovo dijalog? Prekidaj sjednicu, bre! Prekidaj sjednicu! Svima bre! Ovo si jedna! Alo! Što je ovo ima? Što ćeš Slavenku? Što je ovo? Što ćeš Slavenku? Što ćeš Sram dođe domu! Sram se bilo! Sram te bilo! Sram žubre! Jesi poslao ove kemere što ih ne pošalješ na Zorana Vasovića na pijašu i što ih ne pošalješ! Nema skupštine! Mrtva je skupština! Mrtva je država! Mrtva vam je država! Čas nema skupštine! Pobježe onaj junak od Markovića. Uteče. Ne, neće da je drže noćan. Noćac je nećeš držati. Ebrajović, Medo, vrati se. Medo, vrati se. Ajde Ivane, nastavi skupštinu. Puštite me da porazgovaram sa predsjednikom skupštine. Nećeš je držati. Sram vas bilo, ovo ti je parlament Ram. Jel ovo ti parlament nezavisne Crne Gore? Sram te bilo, sram te bilo. Mislim da isto. Ovo je isto vredo. Kako ćete poštovati? Naš parlament. Naš parlament. Isto i Šešelj. Šta je blokiranje? Šta je blokiranje? Ovo je Šešelj, jeboti. Pičko jedna! Pičko jedna! Ti pičko jedna! Ti goveda! Ustašo jedna! Ustašo jedna! Pičko jedna ustaška! Ti hoćeš bre! Hoćeš bre! Ti ja ti kažem! Ustašo jedna! Gađali ste nas! Provali ste nas! Ja ti kažem! Ovo ti je kažem! tvoje političke karijere. Predsjednik Posle ovoga mi treba da se udaljim iz skupštine. Ajde, udalji nas. Udalji nas. Ajde, ako smiješ, pičko jedno. Posle toga nastavljamo sa radom. Doćeš morat. Ovo je pauza. Ovo je pauza. Nemoj da se praviš da ne znam. Crna Gora ti je blokirana. Ovo je pauza. Ovo ne možeš da riješiš, Ivan. Ma ne možeš da riješiš na silu ovo, Ivan. Slušajte samo da... Ovo je pauza, u pauzi nema Molci, bježiš pizdo! Nemoj to da radiš. Bježiš pizdo, pušio si se učitav je, pizdo! Ti hoćeš na silu. Blokirala ti je Crna Gora. Ajde, pođi. Pođi da radiš. Ovo je vandalizam. Ma da, Vandalizam. Ivan, ti si ispao loš čovjek. Vrlo loš. Ti si ispao loš čovjek. Vrlo loš. A šta ruke? Vi ste ispao iz vlade. Jedna zadnja govna koja postavljala. Strana zbila. Čuli sam. Ivan, Znači, imate... Ivane, sutra će ti doći ovdje 20.000. Hoće ti ovo, Ivan?
Pa ti nisi bio na priče. Pa daj sutra sjednicu, bre. Ne, isto ovo radi. Ma koji mi? Koje vi? Ti zakon imate. Otimate crkve, bre! Ljudima crkve otimate. Varas. Čuješ? Rekli smo da nećemo pustiti. Ovo je stvar imaš. Ovo nije zakon o porezu. Ja vas sad pozivam. Šta će ti ovi vam? Pa šta će ti ovo parlament tvoj? Šta će ovo parlament tvoj? Ovo je kasar. A šta će ti ovi ljudi? Ma ko da lomi Ivane, bre, šta ti? Ti normalno, bre. Ja sam. Beži, bre, pa Evo ja sam gospodin. Ja sam vas. šta ćeš Ivane, bre? Ja sam gospodin. Pa kako ti sramota nije Ivane, bre, imaš koliko godina? Ja mislim da vas treba Ivane, prekini sjednicu i sutra. Prekini sjednicu. prekidam sjednicu dok vi ne napustite. A, ne. Nema napuštanja Mi sale, da Ivane. napustimo salu. Nema glasanja noćas. Ne. Ne. Aj, pauzu, stvaranje uslova da se nastavi dalje. E pa, stvaraju Ajmo mi smo. idemo u klub pa ćemo se vratiti. Ajmo idemo u klub. Idemo u klub. Neće nas pustiti da uđemo. Neće nas pustiti da uđemo. Nije bilo, ovo je bila pauza. Niko još na pauzi nije dobio opomenu. Pa je ovo.